كمجر نجاك السنين نبوما نجاوا كيوبا يسني فتوجتا سببينني كرا سوشيال ميديا فيني سببنيسا والدان بوتو الدنيا بالبلا وانجيلا مجالا سبتا جرتو غافا وتبجي تسغلي جتون غافا كميسا ساعتي لما كاسي أما ساعتي سجدي جتي سجنتا أداكو كيفتي جتي سجنتا كنرتي أكار جمدان جلال وقيو تنسين بيتمنا أكثر غافا وتبجي غافا بيا جدامي لما كان جتون غافا سبتا ينما ساعتي لما كاسي أما ساعتي torba sagit amma abul waqayyu gajjete guyya sanatti saganta naga wanjiro adara ke sati ratargama sini janna sinjalan darbini kanna ma dadabami waqayyu indanda sini janna mata dule saganta kenya mata mereka derula mata basira mama bukunna digdamija mata kala mama bukunna digdamija kabara salila tani madame kulkuluna kazara isi akbara beena sitti nibaka se dachadi bas nijal fatena kana biyu biya ala kan jirtan kesa kan jirtan lafidon ko takabe kun tumat obbolonni إيجا كريستوس يسوع بدمتن كنت كيسانيو وياسن الرتي بركم لما كل تربة نبت أفتا بركم لما في كل أسجد جتة إبني جل فتما تلوينج سليم قفاي وانجروف وياسن التي نانوا مجالا سبتا كنجرتن أجيب سيما كنجرتن كارا كنجرتن أكثر ولدتي كنجرتن أكثر مرة علمنا كنجرتن أنا مارني كنجرتن allitti magala ottuma keessa kan jirtan magala Finfinnee keessa kan jiran hundi keessaniyyuu gara kanatti sinaferra gara kana kottaa isiniin jenna akkasuma diimaa kan jirtan taffii kan jirtan tullu boolloo tajii asgorii walitti kan jirtan akkasumallee walqixxee wallaggaa amboo eessa kan jirtan waaqayyo sabbataaf ifa guddaa baasee waan jiruuf guyyaa sanarratti akka irratti argamtan isiniin jenna ammas irra deebi'een biyyi isiniin jedha bara 2017 ni facaafta bara 2018 immoo dachaa dhibbanii galfaatti ni facaafta gaafa jennu waan biraa osoo hin ta'in sanyii midhaanii haati kee ni facaafatti abbaan kee ni facaafata maatiin kee ni facaafata oromiyaan ni facaafatti biyyi Itoophiyaa ni facaafata hunda isaayyuu immoo dachaa dhibbaa akka inni galfatu qotee bulaa keenya ni kadhannaa barsiisotaaf ni kadhannaa doktorotaaf ni kadhannaa hojjettoota mootummaa kan miti mootummaa naggaadu kamiifiyyuu guyyaa kanatti ni kadhannaa ganama sa'aatii lama gaafa kamisaa walagarra akkasuma sanbata walagarra waaqayyo bara jireenya keessan ayebbisu adarraa keessan jiruu keessanii argamaa xiqqoottati iddoo qabadhaa isinii jenna waaqayyo bara jireenya keessan ayebbisu namoonni guyyaa sana nu tajaajilan ani obboleessi keessan sagalee waaqayyo isinii fide guyyaa sanatti anis namni waaqayyo tajaajila akkasumallee namni baay'ee jaalan obboleessi keenya raajii warquu karaan sagalee waaqayyo kallattii kamiiniyyuu innillee nu tajaajila akkasumallee faarfannaan garaagaraa kallattii kamiiniyyuu waan kennamuuf guyyaa kanatti eebba guddaa waaqayyo isinii qopheessee jira kan namaaf dadhabame waaqayyoof hin danda'ama iddoon argama keenya magaalaa sabbataa aanaa mogolee gamoo Itoophiyaa Nigdi Baankiin irra jirurra achirratti nu argattu kanaafiyyuu kottaa isinii jenna waaqayyo isin haa eebbisu shaaloo Asafin below, Gaden Zako, Sifoke Pinye, Ate Kumo, Gete Yabe, Kenduzereka, Yetaradoche Wagaka. እንደምናላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሮችና ባግሮት ያላችሁ ሁላችሁም ቅዱሳን እንደናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እንደናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ወንድማችሁ ነብይ ወርቁ ተሾመ ይባላለሁ ወንጌል ለች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ካሰበታ አንድ ደስ የሚልና ራስን የሚያስደነግጥ የሆነ መታወቂያ ነግራችሁ ነው ወደዚህ የመጣሁትና የኛ ቤተክርስቲያን ማለት ነው የወንጌል ለች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ልዩ ፕሮግራም አዘጋጀናል ልዩ ፕሮግራም ይሄን ፕሮግራም ነው እንደምትሉ ለገብሬ ጸልያል ለነጋዴ ጸልያል ለተማሪ ጸልያል ለዶክተሮች ጸልያል ለሁሉም ሰው የሚመለከት ጸሎት አዘጋጅተናል እሱም ደግሞ ፊታችን ሐሙስ ማለት ነው የፊታችን ሐሙስ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ የአስረኛው የፊታችን ሐሙስ ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ስለዚህ በሰበታ ዙሪያ ያላችሁ ሁላችሁ በሰበታ አካባቢ ያላችሁ ኑ ወደዚህ እግዚአብሔር ድግስ አዘጋጅቶላችኋል ከዚህ ድግስ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር እንነግራችኋለን ለሁሉም ሰው ጸልያል ከትንሽ እስከ ትልቅ ጸልያል የዛን ቀን ሐሙስ 2 ሰዓት ላይ ጀምራል ፕሮግራማችን ፊታችን ሐሙስ 2 ሰዓት ይጀምራል እሁድ እንደዚሁ ይቀጥላል ለነጋዴ ጸልያል ለገብረ ጸልያል ዘርን ትዘራላችሁ በቀጣይ 2017 ትዘራላችሁ 2018 ደግሞ በጌታ በኢየሱስ 100 እጥፍ ታገኛላችሁ እሳቀም በችግሩ ዘመን በመከራ ዘመን በራብ ዘመን ማረጋላ ዘርን ዘራ
በአመቱ ግን 100 እጥፍ አገኘናል። ስለዚህ በጭንቅ ዘመን በዚህ በመከራ ዘመን ዘርን ትዘራላችሁ 100 እጥፍ ግን ታገኛላችሁ። ስለዚህ በሰበታ ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ ያመነ ያላመነ ወደ ወንጌል ደጅ ቤተክርስቲያን ሰበታ አጥቢያ ወደዚህ እንድትመጡ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። የትኛው ቀንበር ይሰብራል፣ ለበሽተኛ ይጸልያል፣ ሰዎች አጋንንት እስራት ነፃ ይወጣሉ። እግዚአብሔር ያለለውን ነገር ወደ መኖር ያመጣል። እርግማንን ከምድራችን ላይ እግዚአብሔር ይሰብራል፣ ከማሳችሁ ላይ እግዚአብሔር ይሰብራል፣ ከአካውንታችሁ ላይ እግዚአብሔር ይሰብራል፣ እርግማን እግዚአብሔር ይሰብራል። ስለዚህ የፊታችን ሐሙስና እሁድ ጉዟችሁ ወደ ወንጌል ደጅ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እንደዚሁ በሰበታ ዙሪያ ያላችሁ ሰፊ ዲማ አዝጎሬ ሁሉ ቦሎ ያላችሁ ሁሉ እንድትመጡ ጉዟችሁ ወደ ዘንድ ታረጉ በጌታ ፍቅር እንነግራችኋለን። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ስለዚህ ተባርካችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።